Prvo što treba da uradite jeste da uzmete neku fotografiju koja će biti iza teksta. Evo, ja ću izabrati nešto ovako. Zatim krenemo tekst, alatkom za tekst. Ja ću staviti nešto veći font, da bi se slika u pozadini bolje videla. Može da bude bold. Sada ovaj layer sa slikom prebacimo iznad layera sa tekstom. Idemo desni klik, create clipping mask i eto ga. Slika je sad u pozadini teksta. Možete da podešavate njenu poziciju. I to je bilo to u ovom tutorijalu.